Yani Brisampa. Sound. And you are yet you. Akoma FM 87.9 Kumasi. And they say, Mini a brand TB, and a tenaye, or Asante Achime Subua, and it didn't Francis Ofori, by your multi friend Kwaku and Sekiu. Into Menene tenaye and yin send by, into yin sane by me be warriors. Answer and yin no cry by and no see and yanedia. Me ya was saying yanedia, and I see you, Martin, to me call voter region. Ekwatina mi nua ba ko ho me friend sa wo sinyin san na nyanedia nti mi nkoyi ntungu nti obebubu medua kra se me di nyin se be hye no nti Akoma FM 87.9 Kumasi no so ya konfo ne chame nti o preference obi di bo medua na me se me nim se nyin san na ne dia nti otwi ne ho Achochi ne sheda anya papa bi sa otwi ni mutan kra ono ane de obeji nti e wo mu ana wo frame send e just okobisa ne sister konfo no mokọ shrine no ekoye bibi wo ho se nyinsan ne ye ne dia wo beji na me see you mate nti me wo ho e na frame say sisi nyinsan ne ye ne dia nti waje ba first no ka say nyinsan ne ye ne dia nti me didi na tem ka che ne say and the only sister no bosom mo so mo ho bosom pa say wo ye bosom chame na wa hye obi nyinsan na wa ka che me say nyinsan ne nya wo dia de bosom fo na mu som no nti okoba na osi nyinsan ne ne dia nti omo say ne dia nti wonje na ma ka hwe say dia ose bosom ne say dia wato ne pa na wodi ne hunsuo gu wu mu no wose nyinsan ne dia ese nya ne dia nti abibifo ya adwene nti no okobisa bosom no na bosom ne ka say nyinsan ne ya ne dia obeje oh my god nti obeka chem say obeje nti me free voter region ho na me ba ne nchen me ba ye no ahwani mu nye yie kura ebi wo ho ase me nkwa afuom ebi wo ho ase me yenko na onkoti koko na me ye ni nyina e de boa no ba koko ne so aba na se me ka chense onyi sika ni bi ne fa ye de mfa nto akola ne nyoma o si de bi o de ka e na ne bicycle tie na nye o de kosiesie o de sa no kre ye funi nya be ye 8 months mu ho na me dey call hospital ono mo se ma toto ne am se dey bi me toto ye ho na me frɛ me ma me wo vote na me ka che ne se me sra na me kunu no nto hwe ye nti me sra na o ma me ska na me nto nti o send me ska 1.2 se me nkoto bi no no so o ye adwuma o wi a o sa de bi be ka ho ama no nti me be sen kokonongo na me ko toto ne ma me bi de beto and my Anthony nyina nwe ba na me time no so aye den aso nti me wo wie ya wo wa no se ne sister se me ye ifo me dane wo kra me dane owo som da ya ohun nyoma bebre na me say me ye ba ifo na manche ma me anre na ono na me ba be che o de me ne na wo no na me ba be che na are o se ne sister se wo dane de en owo ene wo kra wo dane wo ne wo kra ena enyoma bebre na me say me no me ye da ne o me nya ba ifo se me ye ba ifo nti onya de won pamo me na me nko nti edru ho na kola ne nya 2 months na yera me wono September 20th nti November mu ho na opam me se me kwa na me se me ko no me dia kola kitwa we e ko hwan ho nti me nko o se chinchina atwan ne sister say me ye baifo nti me nko nti o mo sesa me nioma etugu abonten ma me o mo di kosi ejali baby ayeye aduano no omo se me mfa na me se me mfa na me pie free fie ho nti omo se sa de ko tu jale ho se nioma ne de enra dem ho na me ko nkran ko fa me ma me peni e de ba ye se won be patch o ma me nti wo ba ye ono kra be patch o ba o se de bi omo se de nti na omo yi wo niema omo se me ye baifo na me ba be chi omo be so na omo fa so hu se wo ye baifo ma me ne se o si Akoma FM 87.9 shrine na baby omo ye nneoma na konfo na anasuma na ye ba ne so no o si me ye baifo suma na e ka kire mi kunu no se me ye baifo nti mi ma mentena ne nchen na de nti a mi omo kasa ne se na me no me wone ho no na me kwa sorry ansa na me ba omo ho me kwa sorry omo se me nkwa sorry me ko gidi for omo se me nko me ko Pentecost omo se me nko ebi wo ho me ko kra na be ma na be so mi mu wo kwan so esubafo mu ti omo be hu pa asase ma me ke enye no enye ntro esubu Asante Achime esubu odura Asante esubua omo se enye ntro otumi be bu mo wo kwan no so ho no atete matade no agye akwala ni di akofie nkrofo ne se me njai na me nkofie nti on pese me kwa sorry na me nko
tena ho no mu nim ba bia me free a say busua we mu na me ba be wale nti yesa na me see you mama kuma mama peni be pa cho so mo si da bi da omo njeme nto ho nti omo pama me ne me mama peni no na ye do se me nsesa nyoma ne enko enkran ne ba ne ho nti nyame ya do na mama ye adwuma wo ba ba bi nti wontumi njeme ento ho ne akola no o free ho a obepe ba bi ama me ne nkola na atena na me su yo no so enu nkoto nche nti me kote na mama nche ho na me na na ewu o jeske bi mai oye government jumo ye medu afinto o jeska mai nti ska ne ye ba ye no mo se sika ne me media ye 85 million nti me ko 8500 nti me ko sika no nti me sika no na minim so onu nimo se minim ana ofre me se opama cho nti no me ne nti na biom nti opama cho bibia waye me bia me mfa nche na me se ma me se ompene ma me ne nti na biom so wo ma me sika aba 8500 wasino no obedi nti wakacha me sa me bia me ye ma me se minim na me kwane nche na bibi tumi a omwa me biom na me so me kwakwala nso so nti me sra na me nko me ye ya ma me kra ni bufu ya ma ni didi matame na se de be kwa ko na echire wo be hu de beto nti no kra nso me koye na me koye no na o se me nko han dan me so me sika na me wono me ntumi mfa han dan me ma me no oye osi dan ba onye nwie ne de nti o se me mfa mbo nti me ntumi mfa me sika na enye de mfa o se fa han dan me be ye adwuma be me de be so na wa na me se sa nti me be han dan no na mo se ye 3.6 na me han ye na afina maba ho nti o se ndie me ntoto silver ne nioma ni nyina so me kototoye e de beto ho afide wo ma no se wo pese okosu adwuma excavator adwuma ni bi nti me ma ni sika ni bi no fa nkosu adwuma me se sika ne ye ya sa e be sa me ma me kura no onye bi ona so wo pa me cho obunkotoje sra me sa na se yo mate me ma fa se obunkotoje wo wani obunkotoje sa me fa sika ne ma na sabre no sika ne ba ye de ne su man se wo tutu ba ye no se sa ni bibia me ka jan so se me ye be yo so mi unye be fo nti me call shine hono me ami ko hu se me sister no wo boa nti unye be fo bia no wan so ne sane na ko ne sister no wo abusun fie ho no ne sister na ka kira me se sa na ne sister e ka na ono ka se enye no nti ne sister ne na ya tenti mami ko fie ho bi nti na me ka se me ko so wo se dabi mami nko ho kra we scan de na ne wakra Mindani okra mindani she ende me ye kama na ndani aponchene ni she aponchene no so na ya akasa medane no minti twi ne papa nti ana mintumi nka ni yie o se medane nyama basabasasa emua bi a ya from na ejata nyina leopard o se medane nyama bebreo nti mi akasa no asam no kra na ye mame nwa wo se o no so wo dane wo fia na wo dane adane tumri ka komuram o se medane wo mpa so me da no won paso e ma deche nti o ma bema ni kwa be two freedom ho bema ne sesa ne nioma wo dem na me ne da e no koda okope dan ma no na oda ho no aka che ne se ma ne mba mi nti o ba mi a me yo pemle o se je me ne no nti ma ne da nti boy no so two free me ho be se 1 month 2 weeks bi nyina no onra dem ho nti waso woni bema ne tinyina na wodane premre wodane aponchireni wodane okra nyoma ebu aye huhuhu na se ya me dane jata nyina ka ho me dane nti wo ya sa nyina na me se okay mate se wo se sister no se wo se wo hu se wo sister ne bua me nya baifo ni bioma okay kama me dis scan ba me dis scan ma no wo kosua wudwuma na wo se scan me di bo obesia na wo betwia me sika so o metwia me uye bibia metwia na msi yo mate nti o se me bi sanse scan e se na o se me money 35 million am se da bi sika me nji se adwuma na wo kwa akosua na ebedru 35 million na minim papa na o se o kwa akosua adwuma na nti bi ko bisa papa no na papa ne se hwan na ebesua me se me ku no no se ono anka sambra nti o koye no no ne papa no koye adwe na o ka che me se sika na obeji 15 million nti oba na me se 15 million ne de me ma no nti mama no 12 million se sika na papa ne beje kra na ye 600 cedis but da me eje 12 million oji wie ye no no se o ne ntadi bi wo hwa enhye da anye papa nti me sambo ne besia 200 cedis no fan toto o kwa adwuma ne shoe ne nye ni nyina me money scanti me suso sika ni nyina na akoye 38 million amede ma no nti ohun se di sika na be ye busumi mienu ohun se sika na sape no so oni mejai
woni meja sesa so woni mini we jam say eh na we de sa na ya no ma me kan na manti o wo say woni me betena e na mo se me ye be fo nyoma say no ni nyina no wo say enye no kre e na wo betena me ncha ma ye di sika na we obeka chen so ni meja en de enya adwe o so ni meja o twi ni mu mi twi ni mu sa say dabi me ne beto o say dabi ono sesa na nyoma na e wo me ho no call ne ma me nchen and I'm see you, Mate. And he said, after the minutes, maybe a come away at them. And I'm a friend, my make a chance. Ma, as I'm now kind of daughter. I've been one, I said, them is away this can you so on your one penny, you're some manka. Then I ho come back do me cry, what should me chill quiet me. I'm some panicho, one cabin boy, man, yes, I may browse. I think I went who's a mean cabin boy. Men can boy, why con and channel no kojis kanu into me froka ko na me wo dan pon me froka ko esubua ho no me se won fa me sika ma me ko ka kire ne ma me ne papa se sa na ne ba na dia ya me nto won fa me sika ma ne ma me se sa wo no obe matina sa wo bua no na se e kire wo be ye no ahwa wo ba na wo ne na wo na nti wo sa wo sa ba sa wo be jis kanu no ni ten de ma am so wo ni ten de ma me ba bia me di be ko bia me de be ko se fa kwai na wo chi ni tuma wo nchi obi anto mo ye na me see you Mate. Inti me kotina ifia be 2 is nyoma ni mu aya din enye sika ndidi am say de bia aduri de agesa me so ho anamo na me ba adwa so as a dove su bi wo ho say wajo me ba honom e wo ba bia mo ye health insurance no na me be ka kire mo no mo frɛ be ma ne ba ye o ba ne na ne ma mi di nachi nti o ba ye no mo be kan ye no say o be twie ska ne nti o mo dove su fa no say ye fa nko fie de ye nko ka nti eduru fie a ho ano no so won ka hwe biom na me kura na me ka se me peska no be dwane agya me abakuma se hana me ni hu ba bia ote am see you Mate. Ewo mo 2 weeks 3 weeks on first can ba na me sa ko dwase for ho me ko ye no mo se me fa nko konongo nti me de ba konongo e wo dosu fo no mu hobi nti konongo fo no me de ba ho no mo se be ma no we na me fra mo se be ma ni no se me ngele tan fa nkoma no wo subu na me jede koma o assemblyman on friend ne de ne ma no nti ode ma no na oba ya oba nso sa de ne ma me bai nti omo beduru konongo no ne de afide wo se opaacho ne ma me se wo sre na me se ma wo se me chi ne tu ma me nchi obi antomu ye nti so oba na ntwia me sika ma me de nya de obefri na dosu for no so mo nya bro se sika ne de ombe ji efri ne san nya de a oba be hwe se fa sika ne fa kosu adwuma na waka chen se wunnim ne hwe watena ne ho edi sika ne wi a wo so wunnim no en de wo mo mpene no kran so no mu nyina agina ne so de den don fa sika ne mbra afide omode hankop gu no anu abukotodwe edina meni osre mi o me pa ne cho opa me cho awa dosu konongo osai market no ho kakra for dosu ya de pa konongo kakra omo wenim ho baabi na waso omo yesi ma ye mama kese bi wo ho de no gina no so de so mama kese nya mi hira o oso obeji sika no ono se osre mi o abukotodwe edina meni osre ma me se ne ma me so se anji me sra wo de ode be ma me se da bi ma me mentie me kan ya o si kwakuno me chi ne tuma me nchi obi antum won fa me sika ma me na akwala no osu asatam na akwala no owanya be ye 1 year 1 month na me nya duane ndinti me twa no no fo na me mpese akombe de me na ede ono so otwe me sa na fa na me fo nti me twa no no fo na akwala no so no afon bebre me kan ya no se na sisi ma me na stra dove so fo ne se and your mama ne time o musis kan ya sam 38 million ana se and your mama ne time ana mo so mama ne 2 weeks on fa sika ne mbra nti o mo fie no ye 87.9 2 weeks no do na about ne this can call or the 800 cities call dove ana mo say 30 million de aka no so sa de beba nti o mo de ma me no anche na me te se bebia na ma me kwa akoye adwuma no wa yare nti wa yare de mo de na akoye krom nti wo se me call na me question because ne ye ndo ye mienu pe na owo ye ti me froka na me call voter na me ka kire kwaku ni se me sika no fa ko to dove su for no mo ho na mo fa me sika na send them na ma me yare me call voter o si yo ko okwa me de be ma mo no mo de asend nti me ko ma me ho ko hwe na afi de sika na wo ye ho ye twa hospital bill sa me sika ni nyina asa ye nya sika bia na me friend say on fa sika na fa ko dove su for so ko ji sika wo bi hosisie nti dove su for afa no nti o pa me cho me njina line no so na me kan cha mo say wo kwa ko ji sika na me see you nti those for no line no so no say sister or the scanner send me see there wa ka che me say so kwaji ska wo baby e dia mamu na mo dia send me say no see you what e na mo so ka te e free ho no mantini nka bi o mante kwaku nka makola na nya afimienu me friend na won fa amakola na nya mfie miensa afide abro me so
ena me phone na me kuta no phone na eto nsuom nti number no free so save no me say man store ye ngu sem no so nti me free kwaku no say o ma me those phone number na o so ma me oni bi na me see you ma nti ebedru me bi na me friend ka chene say de bia me watch Akoma FM nti me sika no wan fa ma me a me de ne beba house wunya de obedi na wanya de o de ba froka e de aba kumanso na ka kire wo sa na ka kire wunya de wu bedi wa be woni ne wo ba akra no brain sika on brain sika I first akola ni nya 1 year 2 months be pim samre nyina maintain nkasa me friend na sisi ekra matese so wa fa oba foforo ne na wo ewo esubu ahonom owo honoma okay enti me ka chen say me nya sisi ma nya sika kra mba kumanse me bo besia o say nde ko boy na me say no say enti me wo mu na me friend na danfo ba ku bi na me ka chen say kwaku wo krom ho so wo hola me say na dan akola no onhwe no o so onhwe no ono bi sa me say incident na won hwe na won kɔ ne ho enkoji u say me so me friend na oso on ma miska me kra me niska me di free voter ya de e de ba sisi me nya dwuma bia ma me sisi so no so sa ahwim kɔ okoye na dwuma me nkwa me nya dwuma bia mfa hwe akola ne nti onye den on kan cha na fa me sika nsan ne oso on ne kra nkasa bio na me see you Martin and last time me friend na ne girl na afa me friend ne yire na one na wo na wafa me friend akwaku e so we pie me friend akwaku e de bia de sa 2 weeks 3 weeks 1 month and me see de bia akwaku pie nti kwaku no jafo no to ho ana o se a o jafo no to fie na me see you Martin de o ba ka che ne se Akoma FM no me ko ho e okumanse na me de no ko ho a no so we di na chi aba ka che me se oni fie nti wo na wa ba wo ba gina wo ba gina mu ama no aha na me ka na so wo pa baby o de ne be ko bi afa ne kwan fa oba ne ka oba ne ka wo Yakuba no be fa wo de na so nyansa na o ka che me se me baby a minim se me de be ko bi am fa no kwa na me see you Mate enti me o me friend na sika no so me nya bi on fa sa na last time bi me friend no na say wo de ma to blacklist so when I do want to blacklist I say me so wo yale me wo me no wo ba me first first ka send me out me say de wo be to blacklist and the wa bodam pa and me didi na tem man fa nche no ona no so didi ma tem ni bi o say na e de o sa kom no wonya osika na wonya na ochina na me sika na de ma eche wo ba no so no de obe hwe no because yeah ayigbefo no oba no odi ejade ona ka cha me say me ondi jade wo me ho no odi na de ne ma me ade na obedi no ondi ono ne de enti me hwa no so oyeye ma me wonye yi a emfa ne ho na me so obu abra wo ye dan kwa obe hwa no yes oba na oye oba nti ehwa na me sa fence enye sika no onhwe me a onhwe akwara na onfa me sika ma me fa start business bi hwe akwa oso oni hwe oni ten de ma no na me say me bo besia de aba Akoma FM no nti sisi me bo besia na me de aba ahase nti me yesa kwa ba sa de me lorry farm ma na me sa de ko na makotua ni pani sika ma no Mate enti yenhwe Francis Ofori oyede ni Oya Santini Wushia no kuro ben so ankasa me show no Asante Achim Dampon Asante Achim Dampon o ma me ni di the same pacho ne ma me de me refi ni di ma me na ya me friend ni de bia ni di na nkasa ne de me ya me ntan we start na we say wonyi say ya na Francis Catcher we say nyi say ne nya ne dia o say nyi say ne nya ne dia ade ohun say na woni be ma foforo bi twempena na wo hu kwan bi so nti na Catcher say nyi say ne nya ne dia no pacho so no abeka no credit a onu anim say me ne be ma bi wo ho a me mfa na chi da enko be me onu na ye jealous type o koto ade kra na otew o koto ade kra na otew ma me send me ska kra na me koyose be se ne enko na emianu enko na wan hwa mobile money for no be pew na me ni di odi manim se ne ekɔ no agye for no onu kra yi sika nti onim say be ma die na me ni bi me ne no sika no wo di wachi akɔ na me yi wie kra onu na be sa kan sa de ahye me nsa na me sa de be hye table so obeyi tense de na me de koto solid table se de tale me bicycle na ba bia ayewe ukoka wo be bro sa obebo to me nyensa ne kra me ko bo me ma me hwe ho ma me ko Dwaso hospital nyensa na mo se akwala na ndani ye nti na me time kra so nti mo se me nsan ko bia na me nsan ko twa scan no nti me sa ko twa scan be 4 times ansa na mo se sisi de ye ba mo bo mpa ye se me be wo no na bibia ye kama na me tia wo na no obro obo me pan de me tia se hwe ha odi me ti ehwe fom ne sister konfo no wo ho gina se be ma de o wale na de bia munya ntokwa
nti obo enya hwemi tumi so ne sister ba ko de ni didi sister mata ono de won fa so oba no akeka na adwe a kire no aka kire se onim so wontumi wale oba na obebu no sama oni nyinsa ni na efrim no ende jano no jane kwan no nko ni kuro nya sa ye mpama ni ayigbefo bia ma ne wa ha ni sister no sumai ne se awade ade wo wade wo se be ma boro ba o se awale de okun enem okun ochina mo nko enem ka like mudi de ena ochina mudi me hu ne se de meka no enti on dia obo enfa ne ho otumi begina ho na ne nua na ebo me so an ka Akoma otumi begina wo ye pani na akoda wo ye pani pa wo ye pani obo na wo ye ho ade da bi wanya me ho ade okohu maame no papa o ka che maame se onu momu bra na onu hu no maame se omu be hu no no so maame momu fro kan free voter na bra na omu asante mai mu so wo kofa oba o se busua ni mom ene di na omo echi ba ebe hwe se he na omo ba ne wo ena nipa one ne ba ne te omo nchen nti sa na maame so so ya yigbe ni nti no ye no so wo kofa ye ba eje so wo na oba na oba hwe ye busuafo wase asante memu no Francis na se asante memu oni ni sister konfo no be ma kofo oba na busuafo be ma ha oba ne wo no ehu busuafo no omo nso ehu no ba omo no ena ye maame so ka kire ne se ya yigbefo no yo kofa ye ba yen sandi wechi mba wo mom na obeba be hwe se anji enya santefo amamre no se be ma kwose wo ba pa na be ma ne wo ba tia oba na busuafo na emehwehwe be ma no eye be ma no wonu wo busuafo na be kwa akohunu oba no abusuafo etie bia na ayi Francis ofo ne dia ne nko wone ne busuafo no ne busuafo nyina agi tumi o mama me so mba nne wo mba sisi wone ne trafie sen melene tena be 1 year 2 months and sana me fa nyinsen no 1 year 2 months sama ho start ya no wo boro wo no di watip ko bofom na wanyinsen na eyefu no every 7 months 8 months you ko 9 months ni mu kra na odem obro me ma mefu no bo ho na me call hospital mefu no bo ntina me ntumi nda anajo na de chi ye no mo se me call hospital nti me call ye no mo se de bia kwala ne nda ni ye nti me fa ne me nsan call we no dwaso nti me call kra na ma sene so was remia tie question ye me say woni netina ye no ansa wo ba benye mo no wo bo wo pen da bi wan bo me da me ne netina ye de won bo me da won fa ne nsan ka me okrokro me pa onya me hwe onya wo hwe titama wonyinsan ye no start so wo bro e de na ma ne bro wo no the man the first one the na ba ku bi na me mama asend me sika o send me sika 1.8 and I me say na eduani ni fie ye didie mu ayeden nti me friend na o say wo wale asenso wo say bi se miska na me say me sre na nti sa na o kan ye na me ba o send me 1.8 nti o send me na me pesa kwa kunu be hu sa me de me phone no to ho no wa be hu de dada and obi sa me say why na send me ska na me say mama na send me ska no say and the person yenko ne yenko ye na ne bicycle time no baby apai wo be na me say me mama sika dia me fa ma wundi bi nti me nkoyi na me nkoyi na ochina and o say me pesa onu no pia na me ko mobile money for boy no ha no esi me pem say me fu kakraka say na be ma be ne be hu me say no say esi me pe o so be si u pepa minim sa boy no be si wonyem na wo fo aye de hwe no o se boy ni be si me pe wo kwa akoyi sika no mobile money boy no be si me pe o de sika kwa ko boy no nche so ko kum no na boy no kra ni busuafo no de o mode ya no America wanda fie sa da no ko den remu ada boy no say wo pepe on si me pe de o wo bome ma boy ne ma me betwe no bi sa adan o say odi wo ba na chi wo ba Andrews no odi na chi nti na me bo na ma me say me de ondi me ba na chi o ho na me so me bufu na me ko ka kire boy ne say we si me peda na say de so ndo me san kon ka kire kwaku say won si me peda na obo me ye kume nti boy ne say on ko ho nti o tse me ko boy ne ho na odi machi kura second say o de ko wo boy nti o ko ye na boy ne busuafo nyina fa we so fa wo ma we so fa 87.9 edia kakraka bi se fa ne sample
edua eson omo so me de bebo aha we so me de bebo ti kontiba oso me de bebo ti wo de ben ye afi de papa bi gina send me be fra police for say wa ba obi fie sa wo de second ho america odi america say kikiki wan coffee bush ton into wan da fia ma de chen ye wonom nsa da bi wonom wi onum bi onum hwe wujidi mi jidi yanom ayi wo mo shadade trama ogu energy drink mu wunu wa mo no mo no mu a onye bisa no energy drink na trama wo mu da onye bisa ma mi hu da okay eko no ye de adwuma ba cho mi hu no de no onye adwuma bia na osene wo ni sister kunu wo koko nte ya okọ na okọbua o so de bia ma no so wote na ewu a ote ba fie na ohata na ewu a na mo ne na ache aha sa na oso eno na won so ye de ukọ school na usua adwuma me na me nko school na ye de na me ba me che no osi ni dan me ba ne che sa me ba bua no na ya ye adwuma no wasi dan na wie nte na wasi dan na wie na be ma sa bre no oni adwuma na ekwan be so mo be fa so mo betena mo be bobra because oni adwuma unso oni adwuma na wote ne pese na ne ho ofa na so wote say because oso onye adwuma so wote ase en wo se wo pe na wote ase sika ban en wo de behwe wo unso onye adwuma ndi asa na me nya adwuma ono so onye adwuma enti wan fie na mote na me wo me fie ono so wo ni fie enti wo ho ano aba me ho na me so makone ho wo ho ano no obeda ho o mbeda de oba na obesra me na okọ ba wo ma no afre me se me membra ne fie ho no na makone wo no na han ne dan ana se ne papa fie a wo tim okay enti sabre yi a be ma ne nya adwuma na wo so wo nya adwuma hwan na hwe hwan a hwe ne de na onhwame na me so me maniska o ma me ska enti no di free a wo di me free o mamiska ofa fala o mamiska Francis no ofa fala me fala o mamiska o se oniska ntime me mprehu etu ko no ne woda no ama baba na kofi na me kofi me amesa de misika be froka e de abefie wo ba wo ma lorry fe de o mame etu wo ba no asa eja ne sika so no da ye woda no eja ne sika me nja ne sika de ba me kura me lorry fe me kone me ba se be ya o mame bia me amesa fro me kan na me ko enti dia na ema wo peno sa like odone sa be mo woni adwuma wo ko ya no wone wada wonu da wie ya no ama baba kro na wo ko dia na so te brofo ema wo ye attracted to you me dia na no kra nyame na me don no pa me don no dia na won ho me se do se no kasa no no kasa like o kasa no oyesa na obre ne ho ase aha wo krokro Sade na oye na like me pen asem no opportunity for me man sa no omotie bedi di ma ho no wo mu ko school ba ko o mu nyina no ode ebi nso ho ofe pa de nanim hu wa no ode enti no wo mu tumbu ase krokro okay na se yemfa krokro no kra nto nchen se bi a wo ko ne ho na wo ko da se bi o si dokoro wo ma no ye o kama na kire me oye me kama anything one me da kama anything adru me pa cho me kire me ntia se like se o ma usika one na no de ano ode men so ti ase enti me pese e bia empa so no like o ma wo ye uyiri de no ho niema enti no ntina wo tihwi ni domu no ono credit o ye won pem sana metumi aka no oye won pem oye ade na say o sika oye ade wo bibia mu nyesa ne ba ye na bibia asesa no oye ade wo bibia mu ti wo di kan ni we romance ansana na wo ye to chefo ni Debi ko ya na epia otompa so Debi oni me romance sana ya have sex na before no na we are virgin akoshia na say na Debi na me nya virgin what did you say me was 25 years until we starting in the trip na was saying me starting in the trip na me wo be 21 to 22 years be 21 to 22 years okay what would that before when ubeshia no woda no what was say answer ubeshia Francis Akoma FM 87. Whoa! Angie. Yes. What was say? Ma wo miensa.
3. Patron, I de kan ba no ho ye 4. Wow, 25 years. Patron. 2 ba edi kan na won fie saying. O me wo me ba na edi kan no na me wo be 17 to 18 years. Nti me ba first one no 10 years. Ah. Oba first one 10 years. Okay. Nti so when you 10 years akra na say wo 15 years. Eko. And now wo yo. So when you 10 years akra no say so wo 25. So that is so wo 15 years. Ade one go school. O me go school there. Me wie JHS ntem. Me wie JHS 209 sa no. E na me ma me limi ko sua adwuma. Wo ayigbe kro ni bi so me ko sua adepam. Enti me sua adepam na me si da bi me ko school. Enti na me na me papa ne ma me no sika ni de mu wo bi busua me papa busua mu nyina o mo ye rich. Enti o ka che me say me ka che me ko me papa busua mu ho. Na ma ko Akos school. Enti me ko me papa ne ma me ho na me ko school wo ho. Enti me USS no na me de nyam ye. Oh. Enti me nwem ye no man to me anye den anto aso bio na me de wo sa. Until 15 years now we can't bear my friend. 87.9. 15 years. And I will can't bear my share. Patron. That was saying. Na enye easy there na enfiri makumem na ya dan for sem madam for ya wata ko na me ko jane kwan na yo school mu nyina okọ na me ko ye reward okọ na me ko jane kwan okọ na me ko intedru baby na say teachers for no me ba o bo me say your boarding house na so ya ye pie kwa bontan say ade a me nya hwe de na mo bo me side de enye na madam for say o ye bi na mo bo anu ehun say wa ye bibi na eja omode bo nti won say yaw nti ya kono no so pay bi ma me na me koye Akoma FM. Kono mo pay boy ni. so o peto ho kran sa na me ne eko Wadafo no peer pressure na yaka ho asem no ebi ni o wase wadafo se uhuri wo mpo ne yebo wo no ene ehuri na wo ba ne yebo wo ani wo hu se wo huri ne yebo wo ti da wo di huri ye no okopa boy ma just wo peto ho kra ye free school ye pon ba ye na so ne boy na akasa de dada nti ye koye na me de metedam ho twen no se obewie no apenti me hye ho na boy ba ko ba ye ono no so se o madam fo na aka bibia kire no nti me mbram so me won ka hwe nkire me so besen na jame so me di na chi sana me koye ye na koye nto me bu na we de wa na che na misro mom di e ba me a me jame ho wa wu ja me jame ho okay nti first nano no da ye no e na kofa Facebook ni nyinse no ana wonu ne ko so twempena na da bi sada na me koye na asa once na me ye no nti me ba fie be busumi mienu me ba ye ma kwan na me ba fie ehwa na me na bisa me sa anti then na asa wasesa nti then na ye me se me nya so ko school no ne obi akwa me se da bi o me stra me twa ntrongu me so me nya hwe oye ye ono a oye midwife nti oko so ende obeye malaria test am say pregnancy test 87.9. nti oye wie ye no so wonyem me se me nyem o kan de me twimu mu ta me se me nyem bia ehwa na ofa ba no so wonyem no ende be kire me nti ye be ko headmaster ho na so wonyem ye so be kire no so ha na me so no kre me ko ye bi boy ko ye de me ko me ni obe ma bi ko dae nti boy no know you student I know your students. Okay. Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no eno ana waso eguso wutie station no Akoma FM 87.9 ena TV station no Onua TV ena Kings TV ni na so uhwe binti bomade a na wonso share mame mu amu wo Facebook no menu no mo share emfa mame menu ba benagen hegabe ma vekemo ma koso vekemo YouTube mo momode na mo share YouTube no Akoma TV na mo share Fido quick loans and make am for the amount and na awia Fido say bomodia ebia na wo pebosia animu ya de akwa ya de wo kwa wadamfo bi ho waka wonsam nyina wadamfo no say wo bantamu a enka medisika yi emma me so kwa Fido quick loans wo download the one app no e wo Fido app no download wo Google Play Store download the Fido app ni app e wo
Google Play Store. Now with 15 minutes per on Sabeka Usikano open free 200 Ghana cedis. Adequacy 2,000 Ghana cedis. Now Ninasa war valid ID card and now mobile money wallet nibi 24/7 Fido quick loans. Ejuma download the Fido app no Google Play Store. Now no paperwork, no collateral, no guarantor and BBN Munkwasa the line so BBN ho. Tia dia making dial star 711 star 999 hash star 711 star 999 hash na apply sisi a Fido quick loans ana and your busia na gawuta Ghana. Okay, and no ma first yin stand by ye enti be ma no wate ne ba no wate ne ma no wate ne ma enti wate ne ba no ana ne ma no ono na me ne wo miensa no me na na se me nkonkwote na ne nchen tuaso enti me kwate na ne nchen enti me wo ba ko ni wieye no ewo mu a na me na na se opesa like me begina na nan mu like so oni ho a me be midwife no because obi ase me se no enti o se me begina enti o kan ye no ono ka cha omo say me wu akola na omo ntia akola no say omo te ye na me kwasa foforo sa wo mo minim sa me say nyim ansa na me firi omo ho enti me ko me na na ho no say anje asa wo san nyim biomo enti o say wo de wonye serious say wo be ko school abegina bebia me so me wo ni bi nti en de ko na kwatena se na wo na no kura me ko ye na me de wo miensa enti me wo miensa no na ase boy no wakofa oba foforo me wo ho na onda fie okoda bonten sa okono oba ebi wo kwa me behia no na ne oba da empaso enti me ko kan na ma sese me njai na me beda ne nchenti na me se dia bi me hu ne se die me nsai enti onje ne ba na me de me nto amabrabo so na me 87.9 enti wo ko ye no wusua adwuma bi anasa wonni nsa no nwuma bi nsa no dwuma no na tailor no seamstress no ende na me nim okay na me nim pant me ko ye de man to me anye ba obi ya me ko boa no na oye na umutua ni kanewia o ma me skani bi okay ye gusu a ye Francis Ofori ni fie din de sen ni fie din no o mo friend secure ana Ale Cruz Secure ana Ale Cruz okay secure Bible mu secure wo ye tietia na okay The number you are calling is currently switched off. Please try later. Akoma the phone wa dum no ya say Frebia menim se wa hunu Angela TV so nti wa dum no endra no hunu ote menka obi friend me so wa te menka e wo TV am say man ba TV so ote menka enti secure anase Ale Cruz okay wo Asante Achem Esubua okay enti na Ale Cruz Sakio won ye frɛ wo no bomodi anefa na Asante Achem ye mfa do pre na eba enti fa na ka bibi kire ye mu ba kwase asa emfa nyansa dodo mu ba kwase Ale Cruz 87.9 o say je samu the grader na betu na ase wo ho o sa wo ho eni ye graders na de doso se ye bohre bebre beba nti ye benya de betu na ase enti woni sa be ma no wo miensa no a mugya ye no na edidimu na ma wo behunu me behu Sakio no mpacho okay Sakio ya woni ne tie no okay enti ma menhwe wo se wo ma me send sikaba na Sakio woni na edie me ni na edie oje me le 2 tables so obeyi mu 10 de bi o 20 na de akoto super glue bi de abetale ne bicycle na wo sa no aduane ma me sa no aduane ma ni di e che wutu kwatra ne so ofia na pacho anyi sa ne ba ni fie ho samina bibia me to ye nyina otumi bo me wa ho se de ntina me di sika na to omo ene samina ato ho se me wa na me use amakwala no okay mommy yan hwe yenua beya wati hoyi in fact Angela a very beautiful woman wo hwe ne hwini a esi nanimu ene ne color ekura no a ne ho efe Angie ye de Sakio beto so enti mepese ye behunu usede wusiti enti pagya omo kakra emame na ansa na worker de Sakio phone no ato so Akoma FM very beautiful woman very or say cameraman no se konche kakra na kwi atwe akonya ne kakra mame na yenhwe sede wotitie very nice woman very beautiful lady
ɛna yɛka ne ho asɛm sese no mepɛ sɛ wohunu no abrebia ya na wɔn tete hɔ nti wo nhyɛ dɛ hunu wɔn yie sei ɛna Angie ɛteɛ nice and beautiful minim sɛ saa na ne suban te sɛ wɔn adeɛ ne bɛrima obenya na bɔ na transeɛ sɛ ne yere no na wanya adeɛ Angie transe ma me now yɛmra ɛbra sɛ ɛyi Sakio sister ɛbɛka yɛ sɛ wodane wɔwɔ aponkyerɛni premre wɔyɛ wɔwɔ jata saa abere ne nyinaa no na ɛyi Sakio ne woda samre ni nyinaa no one me da okay I fa ne phone no ɛto so ma me ye friend no wadum ne phone no me pa che wo die ntia me tontare ne bossa nyinaa e de ma no me to bossa me tumi kɔ ye kuro me ba na ma to bossa de o ma pack ne be miensa wom na ma to be mienu e de ato singlet be 4 5 me ba me to trouser e de ka ho ne ntare e de ka ho de bre no what boxes me top boxes trousers and a top and a singlet nyina e de bre no dodo asa na oto ma wo on to bi ma me da wan to dress ma wo da bi da wan to brazier ma da wan to atade a shawo on to hwe ne ba ne kra on to hwe me wo ne so on to hwe kra ma ne ba no kra me pa cho Sakio ne da so no me pa cho mun zoom me ne ma me because say your friend no fa yank anyhow but enra wo hu lady no aka che say be hu TV so enti na che say wo say hu no ne ene wo hye da no wadum ne phone no enti wo ye be ma Akoma FM 87.9 Kumasi me pa cho Sakio ne da so no wo say Sakio so me pa cho Ale Cruz ona ha se from Ale Cruz asem friends Ale Cruz enti fie na fa na Ale Cruz da bi me friend kwaku enti what top boxes what top trousers me top shirt me de shane pa ebi wo ha o hye sa na o de koda oba fofo ba me send the room ade to ho ma me because man to ama wo se hye na fa koda oba foforo nchen oba na me ka ne ho so se ni nua no na one na wo sisi e ho me ka yes by way your question ho ne ma me say ni nua ne sister no say ni nua me free ho endru 2 months e na one oba na wo e ni nua omo e ni nua me ka ye omo fua so pa wo say krom me say krom ho suba fo mu ho beka obia kasa Angie wo de ofri hin na ba wale wo busua we mu me pa cho bra Facebook live Akoma 7.9 FM e bia na wotie radio bo modia na bra Facebook Equiata Juliana. Nisi stand say. Equiata Juliana. Ona ya konfo. Oya konfo, so onu de Akoma na aba no so. 87.9. Enti no ye hwe Equiata Juliana. Akoma FM 87.9. Eni ya ka no WhatsApp no Sakio. Ni phone na da so no e bia na wonim no. Yina so tre ma me. E bia na wo yo oba wadidi wo hoda. Wo nso wodi bia ye o. Frɛ me. 055 36 72 173 055 36 72 173 ebia na wunim kwani a na ode ayi Angie faso ebro ne ho niema no ebia na wunim wuhu bi wunim se de ni susitiye ewo eye asante Akoma FM 87.9 Kumasi wa obia na wunim se de ni susitiye bomodia na efre number no a mede amount se sia no 055 36 72 173 ma yenko enya me nkwa akra na ne ma wo o se girl bi go krom ho ono ka kire me se o menyam ye na ga ne se wo na wo ne secure abe wo na me se na se o di bia di mi o me ne wo yo se akwala ne nya ne de nti akwala ne wo me nchen se na akwala ne su abe 1.5 years asana meba no so odi bibedi odi di mi pan so odi bibedi no kran so odi di mi odi edi mi pan okay 87.9 ebra wona ne tie ni nyina no otumi ma wusika bia emu oduro Angie gikoye wei ana gikoye wei pa cho da bi na won hwe da bi hwe no de ewo mu a odi ba me ma me nka me ma me mom no e no hwe me ma me mom no on na hwe me pa. Okay. Me pacho ye de number ne to obi afra ye sesesei woni asante achime subua
na mmom no ɔwɔ tema community 4 tema 4 mutie me community 4 mo hwɛ yɛn me na me tema community 5 Apostolic Church of Ghana opposite wa na metie aha enti tema community 4 fo me pa cha obi a wahunu abrantie ya ye de ne picture to we bomodia na frɛ yɛn bomodia na efrɛ yɛ sɛsi a obi a wahunu abrantie wɔ tema community 5 no ma obua nipa na afrɛ na le obɛyɛ na damfo ɔwɔ esubo ndra nkwa na mo ka kyɛ me so ɔwɔ esubua ɔwɔ esubua yɛ sɛ ndra ɔde wei ade a di kwa fom ọkọ so ọkọdọ koku ase ọwọ esubua pa ọwọ esubua onko tem oni obi a ọhọ ne yere wa esubua okay me that say na ni sister no wase nsuman no na ka kire ne se wo ye baifo ana hwan na kai wase suman no ebi ọhọ kro mo di mi kọ busum fie ho me omo se me mbra omo se me ye baifo me mbra nti me kọ ho a minim de na mo di yami o menyane no na mo de powder any bidie shile nyoma bi e de egu manim nyina nti me se e de na mo de egu manim a ye se suma ne se me ye baifo nti spirit bi wo me mu enye na mo de se ebi wo ha ko se en de so mo be yamawa ma yan nya recording na hwe de esi nso mo nya recording ma me hu bi da say na esi baby wo nti e bedu na me se da bi de nkrofo ye me mo ya ye kra na me refi me kro me nko biem nti me nko ho bio na me send de me kwa asori ne de me nya siesie me ho se me kwa no mu na be gina 87.9 wo be kwa fa kwala ne to ho na nkwa me de akwala ne to ho se me kokra na be ma na so ahwe aso me e bo kwa chi me wa bai we bi ho bo abo me wo ho no enya sam keto so me nko no sister no me fan so no be 26 be 26 years na just watch am be 1 year okay yen hwe ebra wo yes wo ne na gyae wo ko ye no wo ma me midwife ni sika ne ba ye abusua kyeche ya wo nya 8500 no why na ebo na mane se wo saka se sika no sa frɛ wo no me wone ho na me ba time na me na wu ye no na ma wo ketwa nti me na no me uncle frame me e ka kire me say sika na me na eja wa kire no omo se me nya de me be je me de nti na ogina ho e no wo tie na mo se me nko bi aka na me se o sika na ma me de asan ni me nyina no be ma yi waji nti me ne sika bia wo ho a me li ko bi account e wo asankare no mo de scanner transfer egu ho ama me nti me ka chane ma me se ni bana jimi sika dia ama me ni sika bia nti o ma me sika na me fa ko bi account no mo me na sika bi ba nti o mo de be send me nti me ji sika won ho 50 cedi ko bi account scanner amba nti me free ne ho e call we no o pamo me free ne ho kwa akra no e na mo fra me so mo di sika na ye de asende nti wa sankare nti sika no wa sankare da na me call bank no ko yi sika na me hu sekio no e wo ho e no si bank ho na station ho no ma na me hu no na si wo be ye den wa ha na me so wo ja ya me be ye den wa ha so no si wo be ye den am si me sika ba na ma ba be yi don so ka kire ni se wo sika nti le free ho no si ono so be to ade nti we hu me ne de o chia ono so akole na o chia no na me ko nti me ko ye kire no e na o frame me no na o da adam ya na me ba ye na o ji sika ni nti wo ka kire ni se wo Akoma FM 87.9 Kumasi. Hello ma. Mafia na te say Pase nyame adom akọ na so e. Nyame adom ho ye mafia de na ato wo wo sakio nse. Me ba cho ma ko o se si ono mene na wo anta Angela ya oti wo yo ba. Me na me di kan na ewo e be ma tani ye friend na na osi. Me na di kan wo ana dia ne ba o be sam ta na me na nti me ka che mi se na ko so ndi chenke be ya anko ana go enfi mi na obewo ye ana oni gele oni boy na sa bewo ebe si le fikita ma menye ma ko anu be si le akora na nya 6 years July ye che mo wan shade da 87.9 Kumasi on shade da oni shade 6 years wanya 6 years 11 July ye che mo wonye mo no wan fi wa bepem sa akora na nya 6 years wan fi me wo ye kwa ko onya 2 years na me te ye kwa se bo ti sa ya akora ne ko ye ayi mobano eni opapa sakio sika da wenye mfi mi time me de ne ko se mi anka me de ne ko se me de ne ko ma no ne na tina no ana me de ne ko ma ko me ka se me de ko ne ko atare a me to ma ko na me de ne ko ye na enu a pa so me dia ni o mo de ma ne
So we be seeing your man below. 87.9 Kumasi. And see, me see me quiet no cramp na kwa no why tan shop on dimension no to two no me aka na me before ana me san for fa kola na me kwa that time no me ti ja so e ma me bu san ta den ma be fa kola na me ti ya kan share no na me ti ya da kola no why e kula to akwa so mo ti ya ku me na wo ne ho and see me jira so ma me Angie, enti wushia madwa ma ne ka kire wo de be me dia ya wo ka kire me say de be me dia ya no ntino me nkọ ba sa time no so na nyinse ne wo ho enti me ntu me nkọ wo ka kire me say de be ma ne say de ositie ne ntino ko tu me fo pa se me nkọ enye say bi beto me ba na nyinse ne wo ho ntino me ntu me nya me ho hwe na me say ja metena ho sa enti e kire na me ya me be hu sa sa bai wa asem a wo ka ni eya no kre okay madwa be da se papa na ye pese ye hunu ma wodi bi edi wonum na wo frɛ no a won fa na die ti no so won hwɛ wo ba no so me say ana city satan no me mo nya me because me to sha no won hwɛ me ana me de ko ti me me kwa na ma me bi na ye nti ebi e me nti no na na usi e wa su bu aho o me na hwɛ me sa nti no ka sama me sa da kwa no ko ne bi fu ye but me na mo no ta ta se we na hwɛ but e de ya ye me ba Nje tu ono mi de mi sana kasa mi wane namba fasi siya ase wa mpunsa na mbuwa. Afano kwa ni msani papa mpeni bana na mtumi buwe. Oni mnisa ya ni papa. Nyame enshira o papa. Medase. Enti wahunu obi akọ ho amanetu wofo. Obi akọ ho watufo. Okay, Onua TV twa wo ho abasesia with the bare minute bi na fe wo mo ase abanti se wo hunu se wo mo twa wo mo anya se wo mo agile program no ye nemum no wo mo ebo won commercials kakraba na wo san e de atomu amamo a mo hwe no Onua TV no nyame ehia mo pa enti no se be ma no okay wo ka che ne se wo kwa iska wo e wo bank usika ba one yes smart enough one yes smart enough okra because e ho no wo bi etimi ba hobi enti e bia me beto ade ana me be ye ma ade a eni se wo ka kire be ma ne se mi sika ba na mi be ye wo di yi na hi but on se wo boa wo ne wadi awie okay wo sika ba na wo be ye e ye den so no hunu se ukura 8500 na sika ne ba ye no omo asankare for no moji paper moji paper no moji ogusu say 8500 into moji ogusu no sa paper no na ewo ho de dada into na kwaku na nkasa onim sika dodo a aba into me ne te no e na obehu book no e na say Angie say na baaye na me ka chen say 5000 e baaye so obehu bo no say sika iwe ya doso e na ka chen me say 5000 e baaye na sa be na sika no kwa baaye no na woni na say must separate me boa yes separate about obeka asam no dada me within 3 weeks 1 month na me ne sabe ka bo enti oji sika ne say sika no oji 38 million ba we tua 800 cedis na ka 30 million onu di sabre ne die sabre na wo jiji wo sika die no san no better hen die na wo na ne wo dabi me ndane owo me ndane hwe otumi san ne wo be die otumi ne me sabe die ne sister no awaso wo baifo na wo ne wo dane wo woni aponche ne ho ne ma no ebra wasan ba ya wo bedu sika wo sister no omu hu ye pa wo mu hu ye sa wo ba me ho ebe da me ho sa sorry ko omu hu ye pa enti ukotena ho san na modidi 8500 no baby e kwa han de kotena ho be ye 4 months bosu me nan 4 months eno so wa usika ni bi na mo de ko han ya usika ya na me de house me han dan no obetua ma me na edru sa me so ma me scan me fa ye de no so wo de fire na wo wi ano asusu ama me na eye de me nya scan na metua ma sa chance nioma bibia ne ma me kwa adwuma ma me 50 Ghana abochi bi me deneka nti de ma me 50 Ghana me fa nkwatua o di say say na oji sika ni nyina won fa anya hwe o de kwa subuane abaiwa na o say enunua no na o de akoma no adwuma no kosu excavator adwuma no kosu okoye na ne master okoye na osu edru baabi na ne master so ombu ade nti o ka sam chene o ka sam by heart nti no oni ni nsu adwuma ni nti ne master ne be ka chem so oni ni nsu mi nji mi sika 8500 and ka obetumi di a start business e di aboa ho no wa bra abo enu nti na me papa mo mu mbua mi bio wo besi de wo mabua o se me sika no na mo ya o ma adwen se me ntua school no so
woman me kura catch us men kwa na branch ene be dada wan fi no man fi no enti se woni ne tra fi esen me ne ne tena one me ne wo nyina tena ye no be 2.5 years e ka wo bo wo ho pa ni sem sika wudi ye yesen me ntumi nkai endorse bi ade ba me njindi so be ma scout me ma obe 10 cedi na be na wo chekra no ma uskadi akura no scan on hwe no ba ko ba me koye krom nyina on hwe no fie or this come send akura no kra yesen mo ba no so or the 20 cedi and 30 cedi send na be 3 months 4 months na o friend na o catch us say koko ogu apaso wo be fra na koko no san wu yo mini enti se wo boy fofra na oh there be mini boy fofro bi ana wa ware o menya wale ye Ahaya Akoma 87.9 makoma mu nsam dwumadie no a ene waso eguso a wo hwe ewo Onua TV o mako break kakra Kings TV na utie wa Akoma 87.9 hyene so ema me se enawia yi enu no de edos ne so ye wo papa ewo mu enu nti Rocket Connect Limited for dry friend pakum enu de esiesie mema pa enu nti se na ewu ya bema na wo ye mra bomodia ne no pakum na wo bedi ho dance jedikyo 442 wo ba niema nko ye wo akoso akumanum bomodia na no bi chenikyo 442 eno no VENE eye ven capsules eno so ebia bema o prostate odwonso a na wayase eye wo ya wodi eye ven capsules no ye duro no ye dia ba ye friend Medfagen capsules eye topa ye eboa ma mogedi afusane ye wo nipadua ne mu na wotu ase age wim sciatic pain no wonu bia be ko da na dwa wontumi na mo amoye adwumaden agudifo ma ne mema modie eye Medfagen na akokra ne abrewa no mo ko jogging Rocket Clinic Limited for wo Kumasi Alaba Abuabu station when school house ene di hwe no wo mo ene di enuro kamafo yi abedwa so fre 0248 885040 0248 885040 0248 885040 mame ni wonwie ya kasa tu wo bi nkra kan bibi kire no kwaku sekio se die ne frewo so fori Francis o me to nka ba bia wo bia me de wa ba Akoma FM famisika ne breme famisika no ebreme magisika no na kola na me ne wa wo no hwe no because yemi enu ne ya wo no nto nja ne nto me nkwa so uso no obi fofra wo hwe no be hwe wo ba no nso bi na ye nyina ye mfa ye nsambom ne ye hwe ne ma ne nye yi okay okay enti no eno no bema Zakio kwapem se enye se wo bebo ye nu na be ye program abribia mema mo ye stubborn just say why you want to say 87.9 ya kan de me de bema me resource persons no mo betra se ya omo masa me de yi omo masa me de yi na di wudi ya manesa utoto panko na wo be hia wudifo kwate okay na chane so me se enei Currency Ventures ye ne de Zahara nupa no aba Zahara na ma wonsan kabe Currency Ventures say enei Zahara mission ne G capsules no etu nam nsan ye de ase o de po aseferes ne gonorrhea ni nyina beko ensansan ni kurakuro egu ba ma ho wo pedra ye kamafo eye powerful eye Currency Ventures for no Zahara mission ne G capsules no wo de mission benum G capsules no na bibia aye kama ede amount Zahara man capsules de mema naturally why mre enanuane aye die ni nanu arotwom enu nti ahode no so na etie wonya Zahara man capsules bema na etumi ama wagina so yie pa hindi e ba mesha malaria fever typhoid diabetes no ni nyina ebekwa na gina hindi na ubenya Currency Ventures Zahara nupa ne bi ewo Okanshi drug lane pharmacy chemical shop biamu edupa ene ton ho friend 0246 348334 0246 348334 Ama wonsa enka enro no ebi yeguso yanana yeba little kwaku yeguso a ya yehwe no watena se akase obenantie na afi wakosku ni ase baba itu ono na ni ase baba itu no enu ntisha ne so ema mesa na emomu no ada omu a omu support no adanse no a eba no ene Ishmael wo no asere mimpo
will be frame me digu me so mama would ya wo mommy dia no and na me dia ba da me see no bomo dia na eye me high na mra ni mu na dross me hu so ye de ba ko beto so na ye bo ba ko sesi a na watie adanse ni bi me baba akutu kwan ko ayi Dubai na ko loko ho ma ahokyere bai pa dakoro ye wo hwa na me hu se letre kwaku ayi nkrofo ayi mama se yi se de wo mo aboa ma akwada no ye modi ne kwa yare sa wono nso enya hoto kakra no me ye se me ne me yire ye niska kwada no nso no wo se ba bia wote no ye tuna firi ho enti no ye tuna awono so no obi a wo Dubai ho enti na ma me yam hihie me pa na me ye se me ne me yire nye 55 cities ni anye kan ne me pe 1 city ka ho ne koye mobile money de Sunday ye empa ya ye boy si Nyankopon chi ni tumi ma me ba ne nya ba bi entina se de be ya wo mo pam ne nsi abontin ampa dana nyumre no abe no nso ene me ba ne frɛ se ma me bi aba be fa no afirifie wo a wono nso woni mu ni ba bi a wo be fa ne ni kunu ade na kotena ni fie nyame ya adom me ba ne kura wa be ka me nsa wo Ghana ha nti me da nyame ase pass letre kwa kuno wo loke papa nti ye bomba ye man se Nyankopon hira amen Nyankopon hira no nsa ne yade ma ye nyina ye ho entoye ma me minimisa na ato otwen wo de ne facha me wo kina ye bebo ama wate Bema, efisa wo fa rocker fo aduro pakum capsules. Wo hunu ne sen. Pakum